Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba cedera lun bandung. Nyo sengaja lun putebi video nyo khusus ku urang yang ka pernah gelarang dan gepehareum urang tadarus. Urang beut nibak bulan suci Ramadan. Jadi nalun dengo cukup tat viral ka jino video Abu Mudi Mesra yang ka gepehareum urang tadarus. Jadi apa makna Abu Mudi yang ka gepehareum tadarus urang beut dengan mikrofon. Jadi pakon kage pehareum secara gefonis langsung hareum urang tadarus. Nyo yang pele tatu manyong, nyo yang pele tatu pu. Jadi di segi toh hareum urang beut. Di segi toh hareum urang pakai mikrofon. Di segi toh. Sedangkan tabut ni bak bulan suci Ramadanyan bagi ketanyo sah-sah saja. Nyo tatupu dro tu umat Islam wajib bagi ketanyo. Jadi pakon dikarenakan mengganggu got nyang tengen, dikarenakan mengganggu urang tengen dengan na urang jak beut. Dikarenakan hana betul tajwid. Hana betul tajwid bak dikeun kadang hana betul bak semadu, hana betul bak semupoh, hana betul bak di semutrom kadang wate dibeut nya. Jadi menyo hana betul bak tajwid wate dibeut wate ditadarus malam suci Ramadan, hai tengku bangai nu tamong lam semujid, nu duk lam semujid, nu puruno urang yang beut tadarus malam suci Ramadan hai bangai, hai klo, bek kajak pehareum urang beut hai binatang. Namu pom. Menyo hae ka dengo urang beut ke hai binatang kajak pap ma ke kedeh saboh bek kaduk ibu mo Aceh lun. Nampung. Nyan bu mo Aceh. Urang beut nyan wajib got ngon hana got, menyo hana got hai binatang hana ruh tajwid kata mong lam semujid ka purno bek gadoh kaeh lam pap ma ke. Bek gadoh kaeh hizinan hai binatang ka purno. Ka purno anu murid ke lam semujid menyo hana betul tajwid bek kajak pegah hareum ke hai binatang. Hana hareum urang beut nyan hai binatang. Guyu rea su lam urang beut nyan. Jadi pu pasai tajak larang dan tajak pegah hareum. Nyo yang pele lon temanyong. Menyo hareum urang beut ngon mikrofon berarti hareum yang pegah nyan so yang mendakwah ngon mikrofon. Hareum total mengganggu gop sit, mengganggu gop kerja sit, mengganggu ketertiban gop sit yang mendakwah ngon telefon dan ngon mikrofon hareum. Nampung. Jadi baik sembarangan untuk nejak pehareum urang tadarus. Menyo hana betul tajwid, hana betul bak dibeut, hana betul bak dikeun ayat kadang nu tamong lam semujid kedeh. Ya nu tamong lam semujid nu purno urang. Nak roh dikeun wate dibeut, lon urang beut cit malam puasa barakon. Malam suci Ramadan lon urang beut segolom lon kujak merantau. Ku mencok-cok ayat, na urang 20 dro, na urang 15 dro, na urang 30 dro. Jadi kamu wate saat mebeut menyo katroh malam poh 12 malam berarti kamu hana menggunakan le meat di luar. Hana menggunakan le kamu meat yang di luar. Kamu menggunakan meat yang di dalam masjid tegai. Jadi yang tak pegah hareum ke urang beut pu pasal. Nyo yang pele lon temanyong. Pu fatwa yang kagak pehareum urang beut pakai mikrofon. Pu fatwa mengganggu kanyan tengen. Mengganggu kanyan tengen. Kayu jak let ma ke kedeh menyo mengganggu hai ke dengar urang beut. Kayu jak pap ma ke kedeh menyo hai ke dengar urang beut. Nyo mana halun? Lon yang pegah hana hareum urang yang beut. Got ngon hana got tu urang belajar. Menyo ka depu nyan hana got tajwid hana ruh bak dikeun kitab Quran, maka hai binatang kata mong dalam masjid kapurno. Kaperuh nak roh wate dibeut, wate dimicok-cok ayat lagi nyan nak roh dikeun. Jadi pu pasal jino yang ka tajak hareum. Hareum je lampap ma ke proposal yang ka kop nyan nah hareum. Yang ka bisnis inan online, yang ka dakwah online inan hai binatang bak vlog maupun bak YouTube nya nah hareum. Jika pegah dia. Nah hareum pu hana. Hareum je lama ke hidung binatang palih perutih hibi. Yang hibli yang dalam tubuh Abu Mudi Mesra nya nang kafe siah laknat tilah ji. Nah so kerja kafe binatang nya, hana so kerja kafe lon kerja kafe Abu Mudi Mesra nya. Kafe ji. Kafe siah laknat tilah. Ubena fatwa Imam Syiah yang dikembangkan oleh binatangnya. Dan nak terdengar dalam perkara puasa berawai tak semajuh oleh dengar takun doa. Peka gepap magusnya. Hantam terdengar dari indah tu dekon. Sedangkan bermulaan dengan tak lakukan sesuatu yang baik di kitanya, harus tak bermulakan dengan doa bismillah si kurung-kurung ji hai binatang. Kon tak kop-kop laju. Nyoka mudakwah lagi-lagi pap magus dum.
Harum urung beut ngom mikrofon. Harumnyo harum je lampap ma ku kecita nyong dia bak gurekah rukok na ke harum. Cita nyong dia lon rupi rukok si. Cita nyong dia bak gurekah na harum rukok bana. Bagi lon harum rukok bapi lon pi. Cita nyong dia bak gurekah. Pakon hang je harum rukok, pakon hang je harum proposal, pakon hang je harum riba. Pakon hang je harum yang dong-dong bak pintu penguasanya. Harum urung beut binatang paling hikelo. Antek Yahudi yang pegah harum urung beut. Urute bijeh Fir'un tu. Na puas hati ke lon tenak lagi nya. Yang hana puas hati ke hai binatang kayu jauh video bak bang lahap mudi mesra dia. Ha, ilmu yang panjang abu mudi mesra nyan tapi iman hana benar tu pole urung droji. Nyan keturunan Minang. Minang kerbau abu mudi mesra nyan kon darah Aceh, kon asli Aceh cuma menetap sagai dia Aceh. Harum urung tadarus, harumnyo harum je. Menyo hana betul kira-kira dibuat le urung. Ha, menyo kira-kira wate dibuat ne dengar mesti oh hanaruh wate dikun tajwid. Hanaruh wate semupoh, hanaruh wate semadu, hanaruh wate semeglung berarti. Dah tamong lah masjid. Nejak purno, baik gaduh ne bulan puasa hai binatang. Bulan suci Ramadan wajib le katanya tabut dalam masjid maupun lam munasah. Apa pasal mengganggu kau? Mengganggu pasal harum. Ha? Harum. Ha? Harum urung pajuh proposal. Nyam yang harum. Urung kop riba. Nyam yang harum hai binatang. Kon urung beut Al-Quran harum kaya apa harum hai binatang palih ke. Napa hati ke binatang? Ha? Kayu tamong tengku yang malim tiat. Baik gepam ma ke kaya apa harum. Anti urung hafal Al-Quran macam na dilahap di mesranya. Benci dengan daya berkembangkan di mana-mana bak sago. Rata daerah nyan pi benci di binatang nyan. Senangi wate urung wate gop mate namun pok pajo bucit kop lang mule abu mudi mesranya. Utak peng utak dah. Ilmu panjang iman tan tapi lagi abui. Makin kedua karab mate gaduh baba ayat-ayat gaduh petimang fatwa kafi Syiah tapi. Tiploh boh keturunan bangsa Aceh kah? Ha? Tiploh boh keturunan lebih ke bangsa Aceh? Ha? Hana ulama jamun yang peharum tadarus. Hana ulama jamun yang pegah katanya wate dah buka puasa. Berawai tak kok baru tak doa. Hana tok bak silahap mudi mesranyan. Hana pernah lon kuling ngolom imum maupun ulama maupun ustaz maupun dengku. Hana pernah lon dengar urung benci dan urung senang wate na urung meninggal. Dan hana pernah lon dengar urung yang pegah menyonat dong dayah rata sago benci hana pernah lon dengar. Maka hai tengku bangai waten fatwa betul-betul betimang. Ha, baik carong yang nana fai hadis tapi hana betimang tu yang dalam hadis hai binatang palih ke. Ha, baik gaduh ke pula ayat Allah. Baik gaduh kami hadis untuk kami tapeng hai binatang palih. Yang kamu dakwah nyan mikrofon ka pakai mengganggu ketertiban gop si. Nah kasan ke? Ha? Kamu dakwah lagi yang ka upload le video di bak vlog, bak Facebook maupun bak YouTube maupun bak apa mentau. Yang nak haru. Ha? Ci pegah dia. Pegah je harum urung tadarus harumnyo harum je lam beut ma ke du.